say yam akwa be me Adom TV Badwam na oguso ehwe no na de aduru so no so Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital na ba doctor or say wusu abani ye ba bedi nkoma fa self medication ho jesi ye ba bia ni abawura pharmacy oni akota aduro na ye nom aduro na ye prescribe ma ye na ye nom ye no because the same thing as abentini as akoto na ye say ye ya doctor fo nkuma eni e ba bedi ho nkomo de ntie ni kwan se ye yesa da bi yesre moni die mu ana ho sunsun so aso no bebre dog ye na se that's a pa say no this topic we aba self medication ekosupa o eku ya ho anya ho enya sem koto amini aba obia ti ana na ye maso yes because one way or the other no ye nyina they at fault o ma muni nyina ye for victims essence very common na the man here cry say see ano ye fie mu ana say ye community no ye will be a why no self acclaimed doctor say utipa wa o kwanti asmesi wo o ko obemu aduro ko papa we o obetete han bia ma o ko we o para o de ma just self medication no e ya de a ekoso bebre na mini abade di kan meda wase na machia wahwefo ene ganafo nyina na Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital yes say Allah Shafi nyankopon ne yaresafo ya bomoden ayenru hahan mu hwehwe mu bibri ene yaye ni nyina wie no yasade mfidie ahodo mu akese ni mu nkotoa a de aboa scan o diagnose o hwehwe oni pedua mu nyina ye hu yare no ansa ne nuru na ye hu thorough research no ye de account na aboa atu yare ase amawo ye say enkwani na banchire emfa wo penkototo duro basa anya saa overdose ni ade e the complications bebrewo na nsan ya ye release statement ye say 6 months in a space of 6 months kolebu say enipa 2000 and enya kidney mu nyarwa 2000 o na kolebu nye nationwide o say obe free different regional bar na say referral condition na no odin anya say nim say ye wa akra ya na access facility no into 2000 in a space of 6 months and enya kidney mu nyarwa ye research na ehun say ampa self medication e kan ho na mini aba e ka self medication na nyina ne say sabi ohododo kakra unya signs and symptoms bi otipai honam ye omre kakra ana se bibi nkoyie na wa wakoto aduru no wanom wa akotete hanu akofanu bina bi no wanoa na wonom titru de eto over the counter no na se pharmacy no ye kokura na nke ye kirekire mu say oh me ho ye me meti me ho aye hye enka pharmacists no they've been trained accordingly wait ma prescribe bibia ma konum we na nyambo anopa kwa sabia na nya check up but ye yakọ no ebi kura do ni ekuta box dada na ye ko ana ye kuta ya do din da ya no na ye ko nti ye bewie no na ye kura na ya je no ya sabe no no se na ye pe tinyame amwa overdose no de amna ye yin kura say self medication no ba ko bi wo ho a eno no ebi obi hu mfa no enne na me hu mfa me makwa ya sabia no ya check me ehun say oh ho ye hye oti wode wo honam ya oya ye hwe na malaria ya tro adura ma doctor tro calculated dose because aduro na wo fa ma wa yaresa no se kobro so kakra bia no ntimi do how bebre wo it calculated dose doctor ya training no accordingly so eno wa tro ma okono ye na ho ato no 3 months later 6 months later 2 years 5 years later no hu say dodo uti ya oya honam ya o se oh me say oh na no de na bi afi de wan kwa yaresa bia biem wa wakọ akoto aduro kro na ano nti obetim anum aduro na bia this time na nye malaria typhoid nti obenum afi ne ho nto no aduro na wonom no ehun moa wani mu na wonom nti aduro ne koye den wa wonya yaresa da bia na how na ye kese nti self medication egumu ahodo bebe na de ye common na mabobo so yi me say enura ya bi usi no organ ha no common ones and ya na analgesics their friend painkiller no ai nunim say paracetamol ya para yo e bi wo bi afi no asenko for liver ye nya cases abibri wa hwe na juma den a wo ye nti anopa wi anwumra ahomache para no anoma painkillers yi asaya amane liver ni kidney eko so saanso na ye fre bibi eye cough syrups anti diarrhea ni ade me bo kakra bi no makoto wi ebi kura to asifi a
ade no e woni my kra o no on a regular basis de ne ye common kra ehu e bibi e frɛ no vitamins and food supplements and ne obi e pe food supplements ye na mum consult a physician ma professional enhwe dodo say na wo se ofa unim say nya obi a oba ye ho a ye check no no na ne kidney say ye hwe no na ofa vitamin C ye ya vitamin C yo covid craba so no boost immune system eboa ma skin ye fe no no skin quality skin and as a good skin any atoso no me na ne kidney no ekọ wanya bibi e fe no oxalate nephropathy calcium oxalate crystals na build one system mu bebre na e say ni kidneys no ye ko hwe no na e say ade na wo se dose na wo fa no a day no wa fa dodo a na e bia 2000 mg no ofa 4000 nice and ofa 2000 and you 2000 yes and so what say e be boa ma ne honam atoso no no akoto ye nka say food supplement ne ye but consult physician doctor on so be fa dodo say o be fa say unim say antibiotics na obi nya infection kakra bia o me me johnson tente no akoto antibiotics lead to a lot of antimicrobial and antibiotic resistance and obi betima afa antibiotics anya ne hwe so wa fa na all self medication no afi lead to misdiagnosis yare na aye no nya ho aduro na ofa ofa aduro fufuro bi efa ofa no e ma yare a wonni nti wo he be yeden saa so na lead to bibi a friend antimicrobial resistance afi wonya yare ankasa na wo se ma antibiotics no onu ma nya adwuma ebi mu di akodu ba bi se lead to bibi a friend over dependence and drug abuse afi da bia wo da aduro so obi aduro kura e deda no ontimi na wo nti sesei no wa fa aduro e deda ma da bia age se onya aduro anya aduro ontimi na eno na amen scientific say emfa wo aduro nkofi fe emfa ope kofi fe aduro banchire bia ne ade tu anamon bra amen scientific na adansidi a etwagu no bra ne enhyew encheke wo free utri so kosi unase yehu ohawo na ansa na ye de aduro akan yenhwe adansidi yi ye ba be wrap up na afa ye wie ye nkoma ye defy self medication ho ye ntwa dance dey wo she we mu a yango ba daroma abache o yare na sa tutia na sa prescribe medicine na ba she wo mu so no so entitu kama organs ni na nyame adaroma na titi ni na free which so kopuno na ase na entitu December mo and me mama kai me say now how yari I'm scientific or na me na baby na me ba December 4 there are any test ni ade ejinro December 8 na me hu menses for the whole year na me hu menses it's but December 8 me say me menses one we cannot miss you aba me say oh na ma wasting me whole year what happened and I think there are any labs near other things you say brain system tina and no so bad say you just say mama nti and then me say want to now the difference that Adom my medicine person the medicine difference me not really most of the time I catch my colleagues the member army because there is a vast difference massa the two answer dog ese o true for na ese ne dance ni wo chiri amen scientific aso ye adanse die sei ani mu akese ani mu nkoto na etwagu day in day out yes say why nipa de edian adakro bi ho bedodo emfa wo pen kototo aduro basa enkofo haw de oto okam de oto okwanchen aboki aduro a yenye ho research bia na ye to ye ku ye ho slowly ye damage ye liver si ye kidney si amen scientific say bra sabia ni en check o ni enhwe oni mo ye self medication o mo reason o mo de ma o ma sem ni say o mo ko ayare sabia nipa guo fe ni be di life so saa ye need time and I bi also so a ohun say last ye me we ya na ma me ntimi ko eno an ye de be ma me there be so anya bra ma apomudin ho wanya bra ma oni padua no anya apomudin a yare be nya bra ma na say yare nya bra ma so dia o do beto form nyame amwo a ho kire beba ohia be chiwo efie be gija enu nti amen scientific say nya bra ma oni padua
tie no signs and symptoms bibi dey di na emfa wo pen to adura wo pe car kura na wutwi na fault aba wo de be ma mechanic die dey na oni padue ni spare parts na unim hu die unfa ma professional fabra amen scientific professionals en fam fidie check wo yen hu yare yen fa aduro nwanwaso a fd age atum yen fa moa wo ne yen hwe wo na wonsi undi yi e wa apomuden kwaso nyamre mu apomuden ne bra frɛ yen e wa amen scientific enkra ha ye odome CFC flat ne nchen eco train dade ne so wa ye ben dome market ye ben dome crossing saa so ne ben tantra here run about phenomena se ba bia ofri ba bia oduru wona obisa abofra kra be kyerɛw okɔ sprinters mpatam wa ye wala shibi klagon ɛhɔ no ye ne goy filling station ene di nhwɛ ne mu ye ben ahyama na da bridge ne pa frɛ yen aso ye ne doso ntimi nka ne nyina ye bre ne nti na mu frɛ yen ba bia wo bia no ye be kyerɛw ye branch a ben wo no aba ne ahwɛ 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 0245 275 254 0245 275 254 yes bra ne mboa o bo Herbal hospitals now ti amen scientific dia na onim say yen premier Herbal hospital nyame ensa ye nyina yare amen nya ahode ye mra ne metwe ye ho yada se papa amen scientific Herbal hospital for number no ne won eni enkommo enne de I birthday we special birthday from Rap Masati eye mi ankasa me uncle I no kani papa bi uni say 1.5 our no trade ewo agogo Presby B Asante Achim North ene eye ne birthday anti erade enhira o mayu erade nya okese o ma osumfra dumu enkwa dumu nti Rap Masati wadaroma ye ne e wo so ye nwai tugunusu ai ne mani timu nya ne de mayu na so aye wasede so ate ase ha o ye wasede o so e na sede na bibia ye come anti happy birthday erade show man kwatenti ahoden en munyam ni sika ni shirapo muden ewom enye odia medi afia amankwa tamaklo umre no wada agenti yeda se kwasi ya krado pensem mono toaso e dia mawo ye kwaba